Il-kandidat nazzjonalista l-Parlament Ewropew Peter Agius qal li nies bħal David Casa u Roberta Metsola li instigaw dibattiti f'dawn l-aħħar 5 snin kontra Malta u vvotaw kontra Malta kellhom raġun jagħmlu dan. F'dibattitu mal-kandidat Laburista Daniel Attard, Agius ma ddejjaq xejn jiġġustifika l-aġir ta' nies bħal Casa li ħalef li jagħmel gwerra qaddisa kontra l-Laburisti. Min imur fil-Parlament Ewropew jaħdem kontra Malta, jivvota kontra Malta, kontra Malta. Ma jkellhom raġun. Roberta Metsola u David Casa ħadmu kontra Malta iżda favur il-Bulgarija tant li tal-ewwel kienet iffaċċjat protesti kbar tal-li ddefendit gvern immexxi minn partit fil-grupp politiku tal-Partiti Popolari Ewropej l-IPP li miegħu u affiljat il-Partit Nazzjonalista. Fil-Bulgarija lil Metsola kienu naqmuha bħala Miss Mafja. L-istess żewġ Europarlamentari Nazzjonalisti wkoll imblukkaw dibattitu dwar il-Greċja għax il-partit fil-gvern f'dan il-pajjiż ukoll imsieħeb fl-IPP u dan meta l-gvern Grieg ġie akkużat li interċetta telefonati fuq rivali politiċi u anke ġurnalisti. Il-kandidat Laburista Daniel Attard irrimarka d-differenza bejn il-politika tal-Partit Nazzjonalista u dik tal-Partit Laburista li tibqa' favur Malta dejjem. Ħaddieħor irid jagħmel gwerra fuq il-Maltin, jiena irid inkun tarka tal-Maltin, mhux tarka tal-Laburisti jew tan-nazzjonalisti, jien irid inkun tarka tal-Maltin u l-Awċin kollha. Żgur mhux se nkun isteriku bħalma kien Peter Agius. Issa, ninfex f'tajjir personali, f'attakki personali, żgur ma rridx nieħu l-pajjiż lura għażminijiet tal-estremiżmu fejn joħorġu mill-Parlament jiddikjaraw il-bojkots. Jiena nippreferi politika tad-dibattiti, politika fejn inħabtu l-idejat, politika fejn ma nitajrux personalment, politika li taqqat u mhux tifret, politika li taħdem fuq l-imħabba mhux fuq il-mibeda, politika li tibni u mhux tkisser, politika li ġġib lil Malta l-ewwel qabel kollox dejjem u kullimkien.